Oui, c'est des toilettes TQ5 nous allons c'est ce que c'est نظن دايلي ضغن في كت نظن بروفيسور نوردين اوسات دولا ميا كان نمسلاي يدس كذا مسن علي وين غافين يشدنا ثلاث الله يسيتي مشا ثوران نبوث دي كت نظن كنا نمسلاي افهم كان الساعه ثلاث سمثا لونغ لا دغا ثقبلي تسمازيغ سمثا الديانات لا غادي الدين تنسلم كان زار نوردين الامام غا سليمان يسعى ان دوبل كاسكيت كي نقرا فرانسيس اشكون ذاس وان والدا بروفيسور ذاس الماذن توسنار نوسفريك نا ليسيونس دو ماناجمنت يشدن غا ثذا مسا ليكونومي 61 يسقسن ذي ثلاثي سيتي ديال فرنسا 35 يسقسن سينيغي نوردين الزول فلاك الزلف لك رشيد، مرحبا العرض كي نوان. نتمنى ان شاء الله نسعدي تسوية العالي مايلا ذا نفقينا وسين غادي نتولى متيد فريد بوشما ذا قبيلي ان مسيحي سوذ ميسكي كي خذ كي غدا يسعى سين وذماون يشدن غاردين نا تصغط كي نسقانس مازيغ لا ريليجيون لكن راني قناس اسغان religion شكو ستقول lié la liaison la relation etc donc اسغان ذا مسيحي راني كني لا consultant auprès d'une تكباني قناس SEL Société internationale de linguistique يصغر ايضا اذا سلماذ نمزرو الى غاني شدن غا كيراكا لا ميديتيراني اكذا تمزكي ذا الانجليز يخدم كي تمسيرين يساراكين وطاسك كاين تسيوين ندينا مسيحي شدنا دي زونغانيزم بروتستان ولكن فريد بوشامو ماينرا زول فريك فريد ازول اجمل رشيد ازول مدوكلنا نوردين ازول كيم دوكال غادي يسمح سيسون فريد بوشامار يخدم دار نطاسي ماشي حاجه رساله كاين كي دون دي زونغانيزم بروتستان ماشي راه نخدم في دوكلي وين في السنين ياكو ساراكين يشدن غيزلس دوم زروي الى داني كن يخدم يسورا يخدم دايون وسيروس وزالي سان دوكيومونتير يدي فاندك سكوشن 2007 و 2008 افهم زروي ني مازيران اون بارتناريا لي بروفيسور سالم شاكر سعيد شماخ كثورا يخدم افهم زروي ني قبالين ثلاث سنين طونك اكذو مسنا ودانير يونس سعدلي هكا ثوران بوتني دي سنين فريد امر ديال كان مسلاي فهم كان يتسعى ثلاث في كيسو مثلا غا تقبليت ذي نسلمت اكت مسيحي تدزو هاث دي نوردين او سات سينير وي فنا دينير ذا شو بمكان كي يتسعى ثلاث نسلمت انوردين ثلاثين يعني السمثة كن ملانت كن لانت تيدك نزيك نعطي ذاك التورا تيدك مازاليت يعني الحياة نعطي ذاك يموتن ثلاث القرآن الكريم يعني القرآن قول ربي سبحانه يدرثني لما كني لا الحاجة شبحان الحاجة يقلهان والقرآن ادي قارب باللي اماكن دي خلق ربي يكنوان القيعان اماكن دي خلق ربي اين ساكن لونيفير كينير يخلق داغن سوسلايين ادي قال كيوسلايا يجو سبحان سورة الروم verset 22 sourate 30 ادي عاوده verset 22 sourate 30 في سورة مقارن الروم الروم ديجا سي بيزانس هذه قال يعني ومن آياته خلق السماوات والأرض parmi ces signes aussi la création des cieux et de la terre et la diversité de vos langues et de vos teints et de vos couleurs واختلاف ألسنتكم وألوانكم يا ربي لدي سفين باللي داينين الهان باش دينين تثلايين مخالفات دينين يعني ماشي كان تثلاي يمدن مرة يعني بنادم مرة أكن ميلا ويدي قال واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات il y a des signes en cela pour les gens qui savent et ربي ذاكي قلايا كينيا ضد غاية لا كينيا ديوس لايا إنزمرانينيا يعني تاكد ستاني من
ce sont des éloges, une glorification pour la diversité des langues. Et تقبيليث تمازيغ أمنتات أمسوسلايين نايضنين تداد قوقوينا ذاكي قلايا يكينيا يدي قال ربي سبحانه باللي داين يشبحان داين ملحان داين قلان ادي سبين باللي ربي يخلق الحوايج ديفيرس اي فاريي تكيت ولا منزو ازم رادينير رشيد ثنقيطه كينيا ثاني نور الدين سيدت مع نضيل القرآن في سورة 22 في سورة صدرهم حريش 30 إنك ومن آيات خلق السماوات والأرض في اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآية للعالمين فرانسيس مازمتنا تقبيلة سورتية يا إنك يسوها من تخلقيت ثلاث بوني دي سلال يلو يعني جنوان ذي القاعة كذا عني أما جنا ذي لان جلساون نزوان ذا كنت مجانا ذم ذي جينيا نع لي كولور اشتكي شان نيلو شحال زعما شان يلو شحال مقر ماشا ما نزغ دي تيلاوث يعني كان نخدم لك هذه تموت قبيليا كي لي براش لا دغا ماشي داني نتوالي شكون توغا مسلا يستعرف لا بلوبار سيسني لا توتاليتي دي زيمام كو اسميس كو تقبيليث هذا ولي لوبورتاج كان قلنا فيها نحن تموت ولا اون ايغليز بارتيكوليرمون اون موسكي عندك الامام سوشيو دي المسجد الجامع اكن داني مشيتي للبراش ريليجيو كريتيان دي تموت قباليين عندها توليم لا ديفيرونس نتاع استخدام ثلاث دي مسيحيت اكثر انت نسلم ولد في الروبورتاج كاين ادنو غالغون ويدي تدي دي تولين تيكو 5 يقلا تيكي تحاوش كان تمشق واحده ايوا شو خاطر بورتي دخل غوس الجماعه اقلا ذاك تدف ان تغيونت القبايل قرار يسميس في حل مشى سلم غوس الجماعه يتسيلي تظل غوس الجماعه التواليم سي 12 الا ما براتيكمون الزوج سنه سوايا خدمت لو بارلور خدمت القران ثورا اش غادي دير تفرن كي ابري التواليم ذا الخطبه حتى ثورا انسل الخطبه اسلث اخلاص يموت القبايل هيخدم الخطبه استعرف يكون تروح ثورا على التركين هيخدم الخطبه نص بالتركيز تروح ايران فارسيت اخلاص ذاك تموت القبايل اسلث نتسوي كانت سياغ دانيس كاسيين غافاني ان يوك اين شغبن تمتسين ثقبيلي تورا تيكو سان كتروح في كمسلاي ينقود مكني يتيدير نقوق هو ثقبيلي ذا باستور فديني تيكي تمسيحيت نتساني الباستور دينا وكي ذماس حنفي ايديرين نروح سنين زلفلك حنفي الزول الدرشيد الزول اللي ويدك كويت إذا غادي يسمح سيسن في سبعيناكيا تنميرت الطاس غفو عراضاكيا ندقلنا الحبابنا ايثمثلنا تيسمثلنا الزول ومرحبا يسون الساكين داس اغرغلان نتو ثلاث نتيمات ذاين اسعان ازال اطاس خاطر ثلاث نتيمات تينا كان يدنكوي ري مولان دقلنا تينا إمين سلا اسمي إدنو صغر دوني تاكي سيس إنلمذ ذا شو إدونيت بمسلاين إمنزا إنسلام ديك ثوثرت نداكلانا ذا شو أكن تزرام ثلاث تقبيليت ساعة أطاس نعويقا أطاس قويداك يبغان أترزم
فرحان أطاس مي كونيسي مسيحيين نفكا مازال إثوثلايث تقبيليت أثنو غالب المقل تمغلير فريد بوشما ذا شو اكتنوير أمكانية ساعة قبيلي ثلاث سمثا ذي مسلب ذي مسيحي فريد سورة سميت إجمتنا دي بويناوال سود من تلسلمث سود من تمسيحيث زمرا دينا سورة ثيرا يقدسن دي زيكريتور لا بيبل سورة ستايفرانيث وترامايث ذي العهد القديم نقر العهد القديم العهد الجديد العهد أقفور العهد مينوث العهد أمينوث لو نوفو تستامون نتسيورا دي زمان اللي سجريجيث خاطر سجريجيث كي ثلاث يثدون غاسكن زمن الكوزن الروماني يحكم من ديلاوان اللي لا معنى ثاغورين ثلاثين زرام ناس لو موند غريك سي لو موند دو ليدوكاسيون دو لا فيلوزوفي سجريجيث ثلاث نتيرا ديلاوان اللي دونك ثلاثة عبرانيث ثلاثة ثرامايث ثلاثة جريجيث وبالتالي سي لو ديسكريبتيف دو تكست أين كدينا مثلا أثناء في التوراة ذي الإنجيل سكود نزرع المسناونا كان ديانات ذو مزروي لا سبستانس دو تكست إكري أين يلان ذي القرآن أم قرآن أثناء ذين يلان ذي التوراة ذي الإنجيل يعني زمان عندنا ذي موضوع مخالفة لا ستيدت إلو يسنو الفاد يخلق خدام غوال يسنو الفاد الخليقة هذا شنو الفو يلو سيدي ربي يسنو الفاد أينك يلان يسنو الفاد كدونيث يفكا دمذان يفكا يسد ثموسنين يفكا يسد عن سوسليث داغن سوسليينك إذليسنك يجدودنك ذين يلان دوك شنو الفو ديالو ديال الخليقة سيدي ربي ويجي على النف أين يلان ديال التوراة ديال الإنجيل ناض وين قارن يمدوكان مع إنسلمن ذين يلان دي ثيرا سورة قمد أرثيلاوس أمش دمتي ديال آية دي يشبه ضربي ذا مسلاي أردنا ويد ذي تاكيا تلميرتي أكا ذا مسلاي ويد ذي تاكيا أنوردين أكا كيف الدنيا سامعتيد رسول الله سيكلير النت إبريسك نخانس فرانسيس ذي القرآن ربي يفكر زي ذولاين إذا كان مقلد ثمتكا إمذن مجرد لي كولور مجرد ذي مسلاين وكي نث الآيات أنا سيدي ميراك دو ديو يعني ذاني سوامن ماشي ذي ثيلا وثاني تولي سور لو تيران سي با الكا ميم كيكيل كومون تو اكسبليك سا كان سامبل نشتكي دينير يعني قيثة زوارة دينير وكينيا سي اون فوت الغلطة ثكينير سي اون لاكون يعني ذي العيب ازمرا دينير يعني ما إلا يوان اسنينير الإمام لا يسمسلاي يويقاد يمزولا يحضرن كالصليت اسنينير هذه خطف لاس الخطبة الجمعة سيوث ثلاث والفهمنا ورفهمنا ادفكر المثل كان كذا كي فرنسا اكثر النيطي ديال كان بريدي عدان تعاود ضز بريدي رشيد وري 35 سنه كذا الامام وسفد بضغار ذاكينيه الخطبه فرانسيس خدمه استعرف فرانسيس مي اون بون بارتي فرانسيس تخدمه اي غار اخاطر شمكنين لا ذاكينيه يمزولا وساند المغرب فهم تعرف مي لان لي زافريكان لان لي ازياتيك لان لي كونفيرتي ذانيكيث وكذا كينيو وفهمنا راه يرنو هذا نويوت الحاجه غورك سوره مقارن سوره ابراهيم لو فيرسي 4 وين دي قال ربي سبحانه وتعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم يعني كلهم شقاع يديش كاع ربي غادي قال ربي كلهم شقاع يتشقع غثيت سيلس ماشي كان ستوسلاي سيلس يعني سيلس ما دينا بلسان يعني سي بلو بريسي encore même si c'est un idiome ça serait un idiome c'est pas seulement une grande langue principale mais il a un parler un dialecte un idiome نهضرش اليوم هي ربي قال وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم اي غا كوني باش ديني سيلس ذوي ذاك مي انا يهضر عرفان اسني يهضر استعرف
القبايل ناس نهضر قبايليت، روميا ناس نهضر ستروميت، إنجليزي ناس نهضر إنجليزيت، أكيد لا الحال. ثم القبايل ما تبغيض يعني الغلطة هي كينية. La tasse, on peut, pour approfondir, pour ne pas rester superficiel, من زوج الكيشفيض الأئمة أطاس ديك السن لان تسن ديك الدينين تاع عربيين والسن لا تقبليت لا معنى ثورة انكاطاس وياها وروح غير ارتمورت باش تحضر الجمعة من نيد باللي لي جون كينيا لي جون يعني لان ثورة لي بروف دو ليسي دوبل كاسكيت كنيد نظام كينيا خدمت هضرت استقباليت دانيكيت وكاين دايني الهان دايني شبحان باش يسبين باللي الدينا كينيا يديني مدن مره ماشي كان يوعرب. وقيلا بصح جدا في لا تكيلا تسوت ثمانية كاين استخدام تقبيليت ماشي ما نزر كاين مقارنن وقال لك سعني يسمعون دايوغ تسمى كان ذاك انت كنت كونتاكتيت من الدكتور سعيد بوعزري. هذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح كتاب التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي بوعلام اسمه جوهرين ذي فقايث بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية المجيدة نوفمبر 1954 قصيدة بعنوان صامدة. النهارده كان خمس كاسيد سن مشاكل ثم ما نودارينا نتراجعوا مثلا وكاين هذا اسنسي ولا خاصنا نعطيك غير هو اسنسي اكثيد في لي ميساج نتشكا بعد ما اسكاسي سنا شكوي واشو نيتني خدم لها ذابو تواخلصنا يعني سيزون فونكسيون اوفيسيال دي تيزي وزوك البقايث ماشا ما تمثلن كيما تنسوا التلفزيون نذابوا الجزائري ما 10 مسلاين 16 مسلاين قبيليت ماشي داينا نوالي اسمي راني مسيحيه وكذا سواس كاي فريد نسي وندكا ونشتكي كنوير لا دغا سي 80 دا ساومي ذا ما تسقول ما كاين يكون لاني لان لي تكست ساكري بيبلي كانت قبيليت يعني دايني قرز مليح دوك لما لانغويستيك تقدر مسلايين سنو الفهم ديما مولانا غنمشي سنو الفهم تسموق مشكلان زي كمشي كيلان نسيو نتكاون شتاكي المحبه ياكينا يتسامى قبيليت سورة ناشد دي زولتنا عندنا أجمع رشيد شغلين يوم الحالي il s'exige, on peut aller jusqu'au 19e siècle, certains missionnaires ont déjà fait des ébauches de traduction. Mslaïd Afdali, par exemple, qui a un dictionnaire staqbailith, Imarav Neromien, ou Yanouan Qari Imarav Neromien, يغل حال خدمنا كان التصديق ديال الرسم انسوفي يسون مرحبا يسك عازل في الاول ثانيا ادو على غراسي سكسيين ثانبقيت في سنات سو مادلان اسينير انسوفي يسون مرحبا يسك ثانيا الى كنت تزعم باللي سور سيسيليا اكيد سور مادلان اود رحت الجزائر تقول له سبواس اتزوير سي سور سيسيليا اسينير من المير يتروحوا تموت القبائل au Sir d'Atmout l'Orbayeul en 1945, au Sir à Alzaïeur. Et tout de suite, je suis partie en Kabylie, à Bouno, où j'y suis restée en Kabylie 28 ans. الشيء سوى من داني أنا كدي رمضان إمي سلكي باكيلات تموت القبائل جعيل سواسن الشيء سوى من داني سيك هضرن تقبيليث يعني هضرن تقبيليث هنيا غاس ولا مثلا تاسيكني في التموت من ما زيش فات ديت قبيليث نرى كان وتمثل نرى سير مادلين أم كان مثل صورة تقبيليث كان مثل تقبيليث Au Sir de Tizi Ouzou le 27 septembre 1944. La qahwa à 4 heures, mahaba yisama tamarabot. Zirmania, la cloche, la leçon de kabyle. Saïr el Karad, hein? ما شاحو هادي قروبي تسلحو اي 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 نيغاس قلت الانجلي معنا تستقبليت دغني غاسي تمربطني اشهر هاد حفظه تنيس toute la page voilà et la semaine suivante je savais la leçon par cœur
j'allais trouver une sœur, j'allais trouver une dame. عملت تقرر الواقية نخدم هكاكي كلس la leçon de Kabyle. دونك chaque jour كلش تقراو تقبايليت. كلس هذا حفظة. Après 15 jours on m'a dit تبدي تابورت. تلاوي ندير جازن دار رشد وفي مغرارة ناس ممكن تغا par les gestes. Et après ça, petit à petit, après ça, j'ai fait une année d'études. Et puis là, c'est venu progressivement le verbe, la grammaire, le lexique, les histoires, l'histoire kabyle, ça mort. Puis je suis allée dans les... Alors, à Tizouzou, on parlait l'arabe un peu, plutôt l'arabe. Même à l'époque, on parlait l'arabe. On parlait pas mal. Et alors, les sœurs m'envoyaient pendant les vacances dans le village. Alors une fois, un été c'était Irilali, une fois c'était Beniyeni, une fois c'était Taourit. Alors, هذا حفظ رمضان هذا حفظ تقبلت إلى حفظ la conjugaison, la grammaire. La conjugaison, clé la conjugaison, le verbe خدم. يسهل خدم ولاش les voyelles. خدم. عقلي خدمة يخدم معنا je ne travaille pas comme on dit وخدم غيرها je reconnaissais pas parce qu'il y avait un i qui était rentré alors c'est comme ça que j'ai appris les conjugaisons. Et tu quel est ton regard envers la langue kabyle? La langue kabyle elle est merveilleuse parce que vous entendez parler kabyle les enfants on parle un kabyle pour les enfants, les petits là. On va dire toutes sortes de choses pour les petits. Mais dès qu'ils sont un peu grands, les phrases sont correctes. Ils sont purs et puis la phrase est nette. Tandis que nous, on va parler un peu slang. Tu sais, on va parler je commence, c'est pas. Tandis que là, au Sinrara, c'est toujours au Sinrara où c'est toujours pur. La langue reste pure. Puis alors les contes. Les histoires, par exemple, les Tamacharouts, les Timouchoura, comment est-ce qu'on dit les histoires, les vers, les poèmes, j'apprenais des vers. J'étais jeune, j'apprenais par cœur, réciter les poèmes, c'était des chants. Les poèmes de qui? C'est des poètes connus ou Slimane Azem. J'apprenais, alors d'autres, il y avait... j'ai oublié les noms. Ali, j'ai encore des livres de poèmes en kabyle. Je les lis de temps en temps. شو كان الجيال ديال القبائل اليوم ناس المسيح زمرا دينا ثلمس يسقواس السبعينات يسقواس الثمانين يمكن ارثا راه يسقواس الثمانين يقبل الشغل مي هواياش سي كونكوميتون avec la redécouverte déjà des travaux sur la linguistique berbère, sur l'écriture berbère en général. شفير كان ما نتمسلاي نتيكو مثلا سالم شاكر يقارض باللي اشحال la bibliothèque des pères blancs nous a beaucoup servi dans la recherche dans les travaux antérieurs. Nous avons بلي ديال المولود يستخدم les fichiers du document berbère néon de Dalé. ثذوك لنا نكوني سموتها رشيد مسليت فلاس ثذوك لنا مسيحيين إمازيغن لا سي او بي نجمع داك أين يلا نزيك toutes les ébauches pour des relectures et on a décidé de faire un texte proprement kabyle sur les livres de la fin des années 80, milieu, fin des années 80, on a dans je peux montrer la Bible des Ouadia, donc c'est l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est المزيان يكسن انت مزيغ خدمه مليح للشغل دي ثورة اردنيني ارلساس ذين يلا نقول انت مسيحيه سيمانيس ما كيرد الكواوالي كان ديماتنا مسيحيه تهضري امذان امذان اكني بغو يلي اكني بغو يلي يدلسينس اكني بغو ثيليث نتسيثينس أتن
يبغي لي دينير سوايع عندها يتيدير l'Injil, donc la bonne nouvelle, en grec, l'Evangelion, cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ s'adresse à tout humain, comme toute lettre, bien sûr, de salut en général. Et c'est naturel. Silaus, ذاك نسقبايليث انارو ثيريق نسقبايليث داغن ماشي تنزل ديكور إلاق يومن سيدي ربي هذا يعرف ستروحتيس يعني سوليس ذاك نيلا. جو في ان باراليل كولتوريل ادفدرا يونو مسنا وكين جون الموهوب عمروش لا فامي عمروش ذي مس نطاوس عمروش ذي مس نفرمانات منصور ذي نتسان إيدي جاني أولني إنياس تيروغ سروميث لا معنى تحسو تروغ ترقوغ سقبيليث ذي نشودنا لمن بومدان يعني لمن لاتر انتيريور لا بيرسوناليتي سون إستوار ذي يجيك إكسع نزل الجميع كل يوم ستفليثيس كل يوم سيد السينس اما ذين يشدنا الفلسفي اما ذين يشدنا كان الامور الروح ذين يسعيش سومثا يسعى القيس يسعى لوث نتيدت ما رايلي دي سوسليتينس وين يتحسوا هذا يا جماعه الرشيد ثاني مثال فريد كيف دينا دور لا كان مرديك تشيني سعد لافونتاج ديت ان يونيفرسيتير ديس دوان سعد نقار ليسبري داناليز ويفنا دار ثيريريت فوسكسياكي ذاك نكتي دينا فريد مسيحيين سكوسميدو سنوا امراض نيروميين اكثر ياكا رسول ما اون دون دي ميسيونير نير تشغا فرنسا غازموث ثورا تاسكي كاين لي اسوسياسيون لي اورغانيزم يشبان ACEB association chrétienne d'expression berbère يخدمنا تاسك سكوسن 98 تاسين سورا من ديك سورا الانبياء يتواخذ من يتوذرن دي لا بيبل يشبان ابراهيم موسى عيسى داوود سليمان نوح لوط اكن ملان كاين ولا خنيك الحصولين غنتني دا قبيلي ثاني تقبلني شبحن مليح وكن دانا طاس كي كاين ليسن لي بون ديسيني يتخدمنا قبيلي ماشي انا نتوالي مالوروزمون ارين سلمن قبيليين اسكو تشيك سان سونس كريتيك c'est quelque chose que doit être corrigé نغالا في المردين. ثمن زوس إلى عندنا درب القرآن أكويث يعني سورة ثمن زوس ثم سورة ثمن جاروث أثن ترى إلا قبيليث ثمن القرآن العظيم استرجم المعانيس اللغة التمازيغ استقبيليث دونك خدمتيد إلا زيكنيا أثن وكينيا دراك المدينة المنورة سي اون امبرسيون يتخدم لو سونتر دو ميدين بور لامبرسيون et la reprographie du Coran يعني أثن الحاجة ثكي إجلان يمثل إلا ويشتكيني أثن القرآن والترجمة اللغة الأمازيغية إلا ذي الصح تنسلم يعني سواوال قبايليث لا في الحقيقة كزيكني القبايل ذي نسلمنا غرسن يعني قريب 14 القرونية نثني ذي نسلمن لا نكتبن يعني سليلات أغاب ثقبيليث كاتند يعني مكسقارن تسويند ثموشوها تسويند إسفرا تسويند استقبيليث ذيس أين شدان الدين أين شدان ثين سلام تين شدان ربي سبحانه إيس قاسنا كيني إن قرا الصح كيني زوار دزكسيا كان زقلي باللي سيتون لاكون الأئمة وهدرنا ناس قبايليث مزولا الجوامع وكاين هذه الحاجة إلى نخدم ثورة لي تراديكسيون مكيسقارن كيسماون il y a une divergence. Un nom, ça ne se traduit pas. Karnak Rachid, Sqbalith Rachid, Sgnizi Rachid, Francis Rachid, qui Karni Nourdin, quelle que soit la langue. On ne traduit pas les prénoms, les noms.
ما الحاجه نايضنين المعاين باش تفهم المدن وكيني الى قضيه دا شو كان بغا دينير داغان رشيد. جانسيست بيان سور سو بوين. ايني قلان يعني ظن قاص يعني ظن كزان ينقص صغورنا نكوني ونخدم انا القبايل وإلا قرأت نشد الدين الإسلام ما تبغي من زويا كان يعني وزمر غاديني أن كيني يعني أيني السنة باللي لا ديفرسيتي دي لونغ كيس قارنك مسيحيت سي اون بونيسيون سي ان بيشي c'est-à-dire que ربي يقسم العباد ويخل في ثم اللغات النسان. Alors que l'islam, au contraire, la diversité parce que l'existence marra, elle est fondée sur la diversité. La faune, la flore, l'humanité, c'est là la diversité. Et ils veulent approcher à travers la réalité sociologique, historique, contemporaine. La réalité sociologique, l'islam, les failles, les lacunes, il y a beaucoup de choses encore à rattraper. Mais sinon, la cérémonie d'ouverture, la Coupe du Monde, le Qatar, Morgan Freeman, là que ou jeune nir, l'aya nir, c'est l'aya 16 de Surat 49, verset 13, Surat 49, يوث l'aya يشبحن بزاف بزاف يمير l'aya كيني تقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Oh vous les humains, nous vous avons créé à partir de mâles et de femelles, nous vous avons répartis en peuples et tribus, afin que vous vous entreconnaissiez. Les meilleurs d'entre vous, les plus nobles d'entre vous, ce sont les pieux. Et il y a un Rachid, maintenant, elle fait l'éloge de la diversité. يقذوذن يميلات سوذرين يميلان العروش ماشي باش نخدم الشوا البويغارسان bien au contraire باش نميوسن البويغارسان. Donc il y a une éloge qui est faite à la diversité des langues, des teints, des populations, des appartenances tribales. سيدس شدني نور دين ذاك القرآن يتوسق للدغان فعرف ذيني لان أكثرها لدغا وقلام وغلطغا غادي سكواس 2000 وقيلا 4 7 وسن مش في غا تسميتير ذاك نيتوار جمد نا يتوسق للدغان قبيليث ديك العربية السعودية سدال سبونسورينغ لونوا فهدي كلاني بيران الوثي ديالنا قبيليث الشيخ سي حاج محمد طيب مشى سوى نوردين كاين يروح خمرد اماكن دي ويكيبيديا فين كيشدنا قلت القران ذاك شي كذا سقسيو اللي ولين ولاش لا بون فوا دون لا تراديكسيون اشكو ولاش اناذير كي نخدم لي مسيحيين نخدم اناذير تقليبني مسلاين صواب ما تفضل مزيان سوقيتا كينو غليظ مفهد إغلاندي السعودية قبيليث سو الباتروناج دو مينيستير دي زافير ريليجيوز من الجزائر لا دغا الشيخ كيبني راه كثيرا انت كان الايه الفاتحه مقبتي دارنا قبيليث نوردينا سيسم ربي ذا حنين ذا رحمن ذا رحيم نحمد ربي نشكر ذا نسان اذ باب نتخلقيث ذا رحمن ذا رحيم اسن الحق نتسان اذ بابيس اذ كنت كان انا نعبد اذ كنت كان إذا معيون ملاغ أبريد يصوفن أبريد بوذ إثنى عمض في اللسن ماتشين ذوي ذاك كي سرفان نغويذ
مو عنقن إبردان آمين ولا وخلا أكيد دينا تزوارا أشغال مسلاين تصعرف سين مسلاين تقبلي دونك ولاش لا ريشيرش لينغويستيك كي نخدم نوات مثلا مسيحيا تشكي سي لو روبروش كو جو في ماشا وكي إلا دون 2003 يون بروفيسور تواسن مليح رمضان منصور أنو نسينا لو ليفر شيمي جينيرال رمضان واحس يخدم دي سوق لي داغ قبيلي تماشا ينوذا يفدي مسلاين الى قان دارني الا كمان يتزغد يخدم كلك سي ان شيرشور لينغويستيك دي بيري دي لينالكو يخدم كلك فيرسي قراني كي ملا دابريد اثنين اكا اكيد تولي ما كثوره دونك ذا شكيك سي سكو جو ريبروش او مسلمون كابيل اللي هو نفاتي دار نوضه فاريده فنشتكي قبل كم سلاي نوردي سورة أولي زمر أذي يغزيف ذبويجي زمر غادي bon, il y a la notion de temporalité, il y a des temps, il y a des phases dans l'histoire. Malheureusement, et il y a cette jonction entre les pouvoirs successifs dans les pays qui sont sous la férule de l'arabo-islamisme. Je parle des pouvoirs, de l'institution politique, bien sûr, le rapport État-société, etc. Nous avons appelé la dominante de l'arabo-islamisme s'est imposée dans tous ces pays et on a comme fait une sorte de confusion de l'unicisme, c'est-à-dire une seule langue, un seul pouvoir. La religion de l'islam, l'islam est religion d'État, ça c'est dans la plupart des constitutions de ces pays. Donc, l'arabisation, bien sûr, des systèmes éducatifs. Je pense les éléments à dire que je fais la description. Donc, tous ces éléments font que, finalement, même la pratique religieuse, elle est en quelque sorte emprisonnée, embrigadée dans ce dogmatisme entre l'État et le monde religieux. C'est sûr, on le fait parce que nous sommes convaincus de la justesse du fait culturel déjà. Nous avons là la jonction avec la revendication culturelle. Nous avons si millions étaient قبلا دي المثل اللي تموت يعني ولا la manière c'est قبلا Donc, il y a ces enjeux. On ne peut pas taire cette tension, si tu veux, qui existe sur le plan politique et social. L'enchegin il arvel sur maintenant maladie la pratique sur le plan sociologie politique, sur le plan des événements de l'arabisation et l'islamisation, les pouvoirs utilisent en fait ces deux vecteurs pour dominer la société, pour ذيني لانيان ماشي الحاجه مسنولفه ادو على لما ذيني شد الناس نتسيث ارومذان اكن يبغوا يلي اما ذي نسلم اما ذا مسيحيين اما تفلسفي في النظام اكن يبغوا يلي وين سي تمن يبيد الحل اثيخدم كان السفليسينس وذي اللي ذي تيلا وزيمانيس يعني je vais pas venir ici pour faire du discours الى غاشير ذين اللي غير لي غدا وايض ذين الا راي لي c'est une question de réalisme au fait vivre son culte dans sa langue dans ses profondeurs dans ses entrailles c'est une question de réalisme voilà c'est tout ce que j'ai à dire alors دينا تنتصير دي فريد شو دا شكينا تسيرتي تشكو هذا بوغ الجزائر نتساني سوينس مزوارو هذا دي شي تحقيق دي غوران دي تمازغا يتفندق واحد تمازيغ تنسن غادي تولي قزلس يقبالين يبغى ثني سنيير دونك يستخدم في نسلم صحايمس حرشي السلاغيوز يستخدم في نسلم في وكني غتنيرو دا شكي عارف الا امبوز دي ريتوريسيان لي ريتوريك يشبان كي وكذا كي تموتي قوس الجمعه غتخدم ان ديسكور الخطبه الصعراف افيك سي بريباري سي المينيستير دي زافير ريليجيوز اي وكني غتستخدم تستعرف وكني افيك لو طون باسكو لا سونسيبيليتي ريليجيوز يعني مازال مثلا اللي تري فورت مسيزيك دونك يستخدم شنو باش كني شغل ذي الحيله وكني دي صعرفو كاع اسكو tu es d'accord avec ça وقبل يقدر الجواب في سقسي كاين كرشيد الا قد نسمكتي الحاجه ضاني كيف جو نسوي با لينغويست مي هذيك كني دقر القبائل المره سي دي لينغويست
نكوني مارس القبائل غاس لا سبيسياليتي لنا وين يليق لا ميديسين لاركيتكتور ليستوار نا ليكونومي اتصفت باللي il a une inclination un penchant à la linguistique شو درتو ثلاثني ناس شو داروا مزروين ناس شو داري زورانيس donc je ne suis pas linguiste mais اكني حصير باللي une langue vivante يوث اللغه يوتو ثلاثي لان vivante تثلاث يتسكن اولا يثلاثين النايضنين يسعان لا كاباسيتي دانيكيس باش داوي يعني اولا داولي مسلاين كثلاثين النايضنين سي اون لونغ كي برانت اي كي امبرانت elle emprunte des mots à d'autres langues et elle a les capacités de les assimiler دانيكيس elle prête à d'autres langues mais الولا مولود مامري مولود مامري تنسكنا سيت تبردي عدان كتبت لنا لي بويم كابيل وقيلا يجمعيتني depuis le 16e siècle elle mise le 20e siècle sur 4 siècles les poètes kabyles اتولد اما تغرض حين تنسن امتيازنا كينيا اما تغرض اين تسفرا اين تجان اتصفت باللي ثلاث امسلاين تعرف mais c'est pas machine et pourtant ce sont les plus maîtrisants tous les تقبليت نسني سنين tous les تقبليت نسني مديازن نسني شنون mais pourtant سن ثلاث يعني امسلاين تعرف هي ثلاث تقبليت يعني غاس سنين ثلاث الصفان ça ne veut pas dire باللي ثلاث وراي يسكن يمحون مره اولا يمسلاين يديوسان في المثل تعرف que la culture que l'usage a assimilé القرونيه شحال القرونيه نسال ديك السنه تاكيد يعني c'est juste une introduction de principe هكا général mais sinon نرتي دواز دعوده نسعى ان روتار دمقران ما نكوني ويقاد يعني ينسلمن القبايل on a du retard à rattraper فوق غونشتاكينيا نكي قوما ذدا نتا يموت عليش نتير يموت عليش نتير je pense qu'il موت début des années 80 82 83 قوما يتي خلفن لا شين 2 قوما الشيخ عبد الغني نسيتي يعني تقبايليت ناختين سلمت سومسلاي ستوسلاي تقبايليت يعني غرمنا كزيكي ثلا خاطرش تسلايتنا نحمليت لا معنى مالوغوزمون اكيد نيض وماشي داينيك لان ذا الحال وذاك النايضنين que ce soit des prédicateurs نار les imams نار les écrivains إلا قد خدمن أكنيد نيض المجهود أدخدمن plus d'efforts باش أدي السنين مليح ثلاث تقبليت يرنو أتشدن الإسلام لا غتشدن الإسلام غورس باش يليق أماكن يغلق الحال أتيليق مقال جو ديغي à l'encontre تسرتي وذابونا نعلم بلي يستخدم تقبايلي يستخدم تعرف بلوتو باردون يستخدم تنسلمت ماشي يحب لي تنسلم تاكينيا مي جوست كان باش يدي فيرس اي وقتي 30 سلمت dans les années 60 70 الحكم بلا ما ندير ديسما وننسى ولكن حكم les années 60 70 اني عندي 30 سلمت يعني تحقنيت قال وي ذاك حكم les années 80 نغرتولا فاش تاكينيا الناتج كزيك يفو با انا غليك في السراف بوي ذاك يدي خلقان تاع ذاوت الاسلام ناغي اللغه يتعرف الاسلام سو سرتيت النية يخدم وذابونا مالوغوزمون بوندون محسوب 50 سنه يا كينيا ناغ مازال ارثولا 60 سنه. جوستومون ان اوردين مثلا زمان خما سكاسير دي ثلاثه يذنا فريد
سقراط اكد اسميس بلاطون دي فلسفه مقاحن جريكيين يديو ثناطاس التسلق صح قولني من قار لا ريتوريك وقاعد يستخدم نفس لا يزيدن وكني غنزنزن ولاش يعني لدغا je suis pas d'accord. C'est comment dire, c'est la définition péjorative de la rhétorique. La rhétorique, le sens positif, que ce soit Socrate, c'est plutôt l'art de converser. L'art de bien parler, C'est pas pour vendre du vent. Non, parce que Socrate, la rhétorique elle est sans valeur. Le contraire, الفائدة مسنير وتسويها Je ne suis pas d'accord. La définition de la rhétorique, elle est positive, c'est plutôt l'art et la science de la conversation, de comment écouter l'argument de l'autre et comment répondre, soit je dirais, en le déconstruisant ou bien en apportant une idée différente. Non, il y a les vendeurs de vent, c'est les sophistes, mais ce n'est pas les rhétoriciens. La rhétorique, elle a un sens positif, elle est enseignée à l'université. Elle est enseignée à l'université. Les avocats, dans les spécialités, ils apprennent la rhétorique. La rhétorique comme science de la conversation et l'art de mener une conversation et d'argumenter, de débattre. Voilà. La rhétorique, c'est une pratique sans valeur car elle n'apporte pas la vérité avec son langage. Les rhéteurs, les rhétoriciens prétendaient pouvoir soutenir une thèse et son contraire avec la même intensité. Encore une fois, je leur adresse un appel solennel et docteur Saïd Bouazri, Boualem, Smith, Johari, Douillard, et aucun adkshman de débat TQ5 كنا ندير تبغي نسل ديت تبغى تزعط مغلي فريد فين كيدينا سقراط بلاطون دوانين تدير التمثيل Oui, alors qu'est-ce qu'on peut dire? La rhétorique, à la base, c'est l'art de parler, bien sûr. Hein. Les grands savants, les grands écrivains, surtout à l'époque antique, étudiaient la rhétorique hein, dans les écoles classiques grecques et romaines. Saint-Augustin lui-même, hein, c'est un exemple du rhéteur. Maintenant, ce que veut dire Rachid, c'est juste, au fait, on peut user de ce moyen aussi pour des objectifs malsains. On peut citer un exemple concret. Il y a des avocats, bien sûr, qui ont l'art de bien dire les choses, de bien défendre des thèses, des causes. Ils font, on va dire, une sorte d'apologie, c'est l'apologétique, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de vices aussi, c'est-à-dire c'est un instrument qu'on peut utiliser à mauvais escient, c'est-à-dire pour la manipulation. Alors, comme pour le sacré d'ailleurs, le pouvoir algérien, qu'est-ce qu'il fait? Et là, nous sommes tout à fait d'accord, il manipule le sacré pour dominer la société. Donc, pour arriver à ses fins. Donc, c'est vrai qu'on peut user de la rhétorique dans le mauvais sens. هذا النوع ديال الوفقايه في اللاكيوت الحاجه ذاك لي ريتور اللي هو كي براتيك لا ريتونيك لا ريتوريك مثل قبايل نزيك اللي ثاني الشيخ محمد والحسين ناس مخالفه كتاكين تورا خاطر كازني ايزيتي بلوز مو انديبوندون ماشا لي ريتوريك تورا et je parle en connaissance de cause حتى كان نمشي تقبايليت غنستخدم وذا غتزاري وكني غنزنزن وكني زنزن بوكو بلوس ليديولوجي كو فيدت اش هادي هذا فاش تاكي. Ben écoute, cela, il y a une réalité, c'est que le Djouama, كمورا القبايل شد مرة المينيستير دي حبوس قوس في تستقل ثمور 62 لي زيمام ددغا الامام كوني غورنا ثدرينا هذه يقيم 15 سنه ولا تبدل لنا تيكوان هذه يقيم 20 سنه ولا تبدل لنا شدن المينيستير دي زافير اترونجير دو نيس نتاكن تا شهر 8 سن يسون سالاريي ددغا كوني غورنا الجزائر مره سمثا
يعني مره لا قارن لي زيمام سي سي بي شاك بوستو يعني مره تخلصت الدوله ايوا كاين لا واش تاكينيا وهي وني تخلص الدوله ما الا الدوله يا كينيا حرصيت باش يخدم ناس الخطباني ناس ستوثلايثني يكفي يحتسم الدوله وإلا با دوطر شوا سوا غادي يقبل الخدمه ني غادي يتخر غادي يروح غادي يخدم الحاجه نايضني كيني تبان ما ثوره وذاك يعني لي بون امام تعيشن وين تنسن لا سوسيتي ني دارت كاين يماري الفرحلان يماري القرحلان يبارطاج تو les joies et les douleurs. Ils sont pas là, ils n'ont jamais été là دينا الكينيا باش مانيبولين les relais véritables تسرسيث الدولة لان دينا باش دايرين اول ربي سوين السنن dans les limites تموسنين سن مي وزمرنا راه دفغان بالك وحسيغالا كاين اميرني ما لا يزيتي سورفيي ما لا يهضر ديون مستقبلي تصوضن يعني الخباريس الدوله بالك تعاقبا السنين يغاري تخمضنا ونعني مالا لو فاتي ثوره لي جون كاين قراك تدرد سن يون ديكسان الا غارس قيضاني كي توغي سميس الوالدين يتمثل الوالدين إلا رب العالمين أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نياكن كي غوما شحال سنه يسعى لي كاسيت دوبي depuis la fin des années 80 ماشي 10 ماشي 100 لي كاسيت اكزيكني يخدميتني تقباليت اشغار يولهيث ربي باللي يسنى الشتاكيني يا غيان ولاش اشما ولاش ولا ديال التنقيط راي جن قبايلي وريس كرايا تنسلمت وريهضر في الدين القبايلي الايات الحديث بيان سور يمرا تدرس سوا الانسان اوريجينال لوريجين انسان يشبح مليح ينو كيشود المعنى نسد ومع هذا تتفسرت قبايليت منزو المدن قالوا وكي لا قد هي ثوره نكينيا جون كوراج ويجي مثل تغرين على الشيد الدوي ذاك باللي الا قد كشمن ودهضران ادسفينان يعني تيكتي وين انسان ادفكن الراي انسان ادفكن تمغلي انسان في تنقيضنا كيني مره يحوجن القبائل هذه السنان دا شو الجواب تنسلمت فلاست دوطون بلوس كو ثنتورا تشور لي مالونتوندو attasse les préjugés attasse les malentendus attasse les déformations هي فنشتكيني النيرد وازدعوذا ثقافيليث ذي يوث ثلاث يحب ربي يحبيت خاطر جنسي سيدي خلقان ام ثلاثين مره ربي يقرا مقلث القدره نينو اين يزمرا يميت خلقا كي ثلاثين كينيا وين راه يوثان باش دي حيو ثقبايليث باش تجهد ثقبايليث باش تمغور ثقبايليث باش تقبو ثقبايليث اثاني يخدم اين تحب ربي اشو باسكو دونك لا ثلاثين كينيا اثان اين دينا ربي سي ان سين il y a en cela c'est-à-dire dans cette diversité des langues des signes maintenant وين راه يذكر مقال celui qui se met à l'encontre de la propagation, de l'évolution, tous les taqbalit, on les met là, دين كيني دين سلم تحبي ربي تحبي ولا ربي. ولا فريد يبغى يدير لهم سلاي فريد. وي أين كدينا مثلا الصواب سوز من تثليث تاع سوز من يدلس. J'ai envie de poser quand même une problématique. On va dire sur un autre plan.
Ok. De prêcher en kabyle est une chose. Donc, c'est le prosélytisme, bien sûr, de chaque milieu religieux. Non, c'est la prédication. C'est pas le prosélytisme, c'est la prédication. Oui, mais le prosélytisme aussi peut suivre. Hein, et pourquoi pas. Donc, dans chaque religion, il y a le prosélytisme et la prédication. Oui, le prêche, hein, la prédication, le message, au fait, c'est une chose. Mais exprimer son culte dans sa langue maternelle est une autre. Donc, je pense pardon, l'expression du culte, la oui. يمانيس ذي المثل التي كوالي ميمدو كوالي إنسل من كاسق سيارتن قرغسن أيغار ورتزال راس تقبايليت أتعرض ربي تقبايليت أي ناكد قال مستعرف تزمر هي دينا تقبايليت دونك c'est une question peut-être de communication hein, sur le plan كذا سقسيو ما دي اسمه كمل non ولا نكيو سقسيو من بعد سيدي كا ما تبغي رشيد فريد ذاني كيف donc est-ce qu'on peut travailler cette dimension, c'est-à-dire la dimension du culte oui. Voilà. Oui. Plus exactement balak tbغيضا دينيضا فريد la liturgie la langue liturgique. Tout à fait. Ah, on est d'accord. Et مثلا إنسلمن كسومة مرة يعني قلنا كي مرة دوني ثاكينيا مرة أشحال ديك السن أعرابا ils ne représentent pas plus de 20%. يعني au plus ils sont 20% de l'ensemble des musulmans. Ils ne dépassent pas les 400 millions. Je dirais même pas. Entre parenthèses. Non. Je parle. Oui, de ça. Mais c'est-à-dire pour les statistiques d'une manière générale. D'une manière générale, il y a une khamsa. On suppose. Voilà, bien sûr, c'est une supposition, ce ne sont pas des statistiques. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est les maires de Qatar par rapport à la Coupe du Monde qui a Dan. La Coupe du Monde, elle n'est pas organisée par le Qatar, elle est par les 400 millions d'Arabes. Ça veut dire qu'il y a que les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Libyens, les Mauritaniens, ou les lignes d'Arabes. C'est pour te dire juste, ils jouent avec les chiffres parfois. Rachid, avec des nerfs qui précisément, mais il est d'ailleurs, ça m'honore. Mais il est d'ailleurs qui est الوالديني والجدودي والقبائل ما يستدايد en tant qu'organisateur d'une belle coupe du monde. Oui, mais tu as 400 millions d'Arabes, ça veut dire que tu es arabe. Non, كي ماشي ذا عرب نفسي دعوه نفسي شحال دي بردان explique قال واش وين كان فازي قال واش وين كذا قبايلين بون هاد الغالر المسلمين لا نتسقسي مثلا فريد يمدينا اشغال لا ليتيرجي اسلف كتازالي في المثل سورة الفاتحة والزميرة تيدي غير بنادم يعني من غير استعرف ويت يعني نبدل مرة ذروسي غيلا ناغذا طلياني غيلا ناغذا امريكاني غيلا ناغذا كنديا نا افريكا تيدي غير استعرف اشو غار خاطرش تسهل باش تيدي اسيني الحمد لله رب العالمين غاس ما الا ايناتني ناس l'expression il a pas la lettre A. Les Africains, c'est ce qui de nous tenir dans des foyers d'acquis français, à dire Alhamdou, à dire Alhamdou. Avec le Ha, il aurait difficile de le prononcer, mais prononce une lettre qui est proche. Mais vraiment, la liturgie, c'est établi, la question. Le problème ne s'est jamais posé. Le problème ne se pose pas à المسيحيين الثورة غرس بالك غرس 20 سنة كينا 30 سنة يرفل ذاكيك فرنسا شفيض مازال وين مقارن لو فيفريس
يبغانا تسيتيليا ما مرثوله مازال كيلكو بوتيت زيغليز ذاكيك فرنسا لا تخدمن لو براش نسن اون لاتان لوفيس نسن اون لاتان ويظن المرأة خدم الفرنسي سا بوز بروبليم من كنا غورنا سا بوز با بروبليم يزمر ادي غير سورة الفاتحة اكني دوساق القرآن ادي غير سورة قل هو الله احد اكني دينا دوساق القرآن ومن بعد مرا يلي اين في ناس الجبهاني ناس لو فرون ناس والصول ادي يدعو ربي سبحانه ادي يدعو قبايليت ما يبغى يقيم 5 دقائق هذه دعوس قبايليت وردي السخلاضرة وردي السدايانة ولا ديون ووال تعرف مي فوالا ماشي انا Dane. Dans des Africains, les musulmans arabes qui devraient réciter des versets coraniques obligatoirement staraf. C'est pas obligatoire parce que كنمسلا داك مسنا تسلامولوجيت سعيد جاب الخير ما سدي ولا تسقى سيزري ناتمن زمان نزال السقبالي كنا نزمان نزال وفي كي غاتمم امذياني ما الا نزمدنيني ولد تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب ما تحمل الحطب في جيدها حبل المسد من زمان جيدا نا يما سيدي دينير تبغى فوس ابو لهب تمساتي تشنا تمسني هذا تمطو تداوني صغار دي باب بنك كيتدرا انك باللي دابري انا مسناو ذكني ثالثني وقال الامام مالك ناو كيدينا انا كنير انك هو يحل وكنا تحضر كنا تخدم ميم لي فيرسي كورانيك قبايليت تو لي ترادوي اثني دار قبايليت ايوا شو اوبليغاتوار مستعار باسكو تاكي خاطر عرفن مع مسلمن مازال يسنو الفنان يون مازال يفراسك سن يون المنقر مارتن لوتر سي مارتن لوتر qui a justement qui a désacralisé le latin. C'est-à-dire, à partir de latin, on a les esprits le din, souvent les siècles de lumière. Et Mselmen, d'un chenil à 4 pour achat des affaires de faire chacun d'aura un ordinateur de faire. Justement, je pensais tout à l'heure, entre autres, quand on a cité l'exemple de certaines églises dites traditionnalistes qui utilisent le latin jusqu'à aujourd'hui. L'église de Marseille, il m'est arrivé d'assister avec des amis à une messe latine, qui n'est pas curiosité, bien sûr, linguistique aussi. C'est vrai qu'à un moment donné, il y avait ce qu'on appelle la suprématie de l'Église, le Haut Moyen-Âge depuis la fin de l'Empire romain jusqu'à la Révolution. On va dire que l'Église catholique avait un pouvoir, donc on parle de ce qu'on appelle la suprématie de l'Église. Et la Réforme, justement, avec Martin Luther, je veux ouvrir des guillemets. Martin Luther était un moine augustinien. C'est grâce à la lecture de Saint Paul et de Saint Augustin qu'il a pu au fait découvrir quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut être spirituel, qu'on peut être croyant, et lui-même, il a commencé par traduire la Bible en allemand. C'était des dialectes dans la Saxe de l'époque, et c'est à travers la traduction de Luther que la langue germanique elle-même a fini par s'unifier, par se codifier, etc. C'était un moine augustinien. Et je pense Saint-Augustin. Absolument, il a découvert ce qu'on appelle l'herméneutique augustinienne. Et après Luther, donc c'était en Allemagne, nous sommes donc fin 15e, début 16e siècle, c'est Jean Calvin en France. En France, les églises jusqu'à aujourd'hui, à ce qu'on appelle les églises calvinistes. Au fait, ça c'est le monde protestant, luthérien et calviniste, et le monde évangélique qui va venir par la suite. Il y a eu plusieurs réveils. Wesley en Angleterre, par exemple, qui a donné toutes ces configurations des églises protestantes. Au fait, l'église protestante, si vous voulez, c'est un peu, c'est les églises issues de la réforme, de cette réforme du XVIe siècle. Dans des universités dites réformées. Donc, des églises, des universités protestantes réformées, soit luthériennes, soit calvinistes, mais toutes sont augustiniennes. C'est ce qui fait que, dans mon cheminement personnel, quand je découvre qu'à la base de cette grande réforme, c'est l'augustinisme, et derrière l'augustinisme, après, c'est un iceberg au fait qui cache beaucoup, on découvre tous les pères de l'Église. Et la le canon du Nouveau Testament a été formé en Afrique du Nord par un certain Tertullien.
tertullien, c'est le 2e, 3e siècle. C'est lui qui a défini, même a donné les grands concepts du culte chrétien, la théologie chrétienne elle-même. Ils étaient bien sûr dans le contexte de l'Empire romain. C'est Tertullien qui va fonder les grands concepts bibliques de la Trinité, par exemple. La Trinité, la... Et bizarrement, Damazir, Tertullien qui a mis en place le concept de la Trinité, ou Damazir, Arius qui a Tout à fait. Qui a nié cette Trinité, l'unicité de Dieu. D'accord. Il faut dire que dans cette région, donc, c'est la Méditerranée, donc Méditerranée, oui. Carthage et Mador était déjà une grande école avant le christianisme. Déjà, Mador a donné l'actance aussi. Mador, c'était une grande école de rhétorique, entre autres, puisqu'on parlait de rhétorique et de théologie par la suite avec les pères de l'Église. Et les grands principes de la théologie biblique étaient formés entre Mador et Carthage. Et jusqu'à Sirtage, jusqu'aux églises dans les ruines, on les trouve à Seguir. L'église de Tipaza, par exemple, les Tigzirs, c'est des centres d'études de théologie d'herméneutique. La réforme de l'église, effectivement, est une dynamique augustinienne. Ça, c'est pour l'histoire. Et Luther, finalement, il aide l'hymen, il accélère des farces l'église en tant que structure. Hein, voilà. C'est-à-dire, il faut départager entre ce qu'on appelle l'église catholique romaine et l'église elle-même. Donc, Luther, vraiment, à l'Académie d'Arachide, il a fait la réforme de l'église. Aujourd'hui, être chrétien, ce n'est pas dépendre d'une structure, d'une hiérarchie ecclésiastique, c'est tout simplement croire, et c'est la notion d'individu. On peut extrapoler. Finalement, les idées protestantes ont irrigué les idées de lumière, les notions de liberté, les notions de liberté d'entreprise. Au fait, ils ont irrigué les différents domaines de la vie. Il y a un grand protestant aussi, au fait, qui est un sociologue, c'est Max Weber, qui a écrit sur l'éthique protestante et l'économie, par exemple. La Révolution française, très paradoxale qu'elle soit anticléricale, elle était anticléricale. Les catholiques. Là, dès la Révolution française, il y avait beaucoup d'esprits protestants. Et c'est vrai qu'entre catholiques et protestants, c'est tout un débat, bien sûr. C'est l'histoire, il y a eu des guerres de religion, malheureusement. Mais le point principal, c'est cette réforme de l'Église, la réforme de la foi. On peut croire tout en restant libre. Le rapport à la culture, il est pertinent parce que Luther, il a développé les langues germaniques. En France aussi, on commençait à se libérer de la pesanteur du latin et les langues vernaculaires, les langues dites vulgaires à l'époque, pouvaient se développer. C'est depuis Jean Calvin, les églises protestantes en France, qu'on a développé les écoles, que le peuple pouvait s'éduquer aussi. On a développé les écoles et le savoir. On est sorti de la suprématie de l'église catholique. Voilà, donc ça c'est un fait d'histoire. تلميذ فريد ولا نوضي نقلا تو خضامي دنا باللي الدكتور سعيد جاب الخير لك باللي كان نزلت قبل لو كان الفاتحه لو كانت الفاتحه في الايات القرانيه شادين الفنشاكي ثمن زوث كل يونس فلاح ثيس كل يوان سقر شينس جاب الخير سماناس اسلامولوج مي نكيغوريا اكني ولا غكني فراغ اكني سلي غكني غير يكر الحوايج يدي قال ونسعى اين ثوري شدنا الاسلامولوجي ثورا طاس مدان انترنت كيني رايت سيدي اسلامولوج سي با باسكو تخدم ام كيسقران un livre sur le soufisme تغالط un islamologue لا ولكن يدينا سعيد جاب الخير il se singularise سوا ولكن ينسل من مرة عندها ما تروح sur les 5 continents أتصفى تثلين إنسان لا تأكل ملات يمارد تظليث يمارد تظليث نغي مارد استدنا يمارد استدنا سنين أو سنين الله أكبر الله أكبر سقنا ضرب بذا مقران ضرب بذا مقران
نورمال ولاش اللعيب واش ني خاطر ليسونسيال سي لانتونسيون مالات نوض اللي ربي القران اللي تتقبايلي تناض انجليزي تناض الصومي ما ولاش اللعيب ذيك نورمالمون سي لانتونسيون ماشي لا لونغ باسكو لا tu es en train d'imposer la langue arabe et c'est pas bon tu es dans l'idéologie tu es dans l'idéologie un ordre راح en Libye en 2012 2013 راح en Libye اسمه اللي قدافي خماس plusieurs émissions radiophoniques parce que le champ libertaire il dit c'est un moment donné حبسني dans une émission حبسني dans une émission انني اخرجت استسمح لا تسمح في مازيغ ليفيا مازيغيتو في مسنوين على الاكسبيريونس كابيل دي لا ميليتانتيزم كمازيغ حبسني انني اخرجت تستسمح صلاه العصر نسدي الاذان غا سدان الاذان افيك ان سي دي بيان ان سي دي الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا الله كيني غاسن بغا كي نخدم une petite expérience à quel point un peuple des farcis la dictature avec dans l'ère de liberté comment est-ce que بغا تستير la naïveté نس لا bonne foi نس بغا ني غاس مي غادم سلاي ني غاس نزافق في اللون خاطر سيتي دو ديريكت خاطر تمسك avec des auditeurs ناني دي واشو ني غاس باسكو انا كنت دنيا سي تزواره امتي كان قال زعما بريد امتي كان كومون ايفيتي لي زيرور القبايل لكن اثنو ونسليما غايا كنا غاودي لقات الشمس مازيغ سكوس ماد الماء ماذا سما ثم سافو دير ولا الجنازه نين ولا تخدم السقبايليت ما تزوج السقبايليت مازيغ جو دير خاطر كاين ني غاس كيوا كنوير فني غاود مشتكي ترى ميد الاذان استعرف صافي دير ثم ما غاشي كي ونقرا كي لان كي شي دنان لي جورناليست زينين في تكنيسيان لان اخ رشيد ما نعرفوش كيفاش نديروا الاذان بالامازيغيه يعني غاسي نثيدا وندير غادي دامك غادي ندير يلو مقر قلع دناكي ولا شيلو انا كان يلو قلع دناكي محمد مشكان يلو اكسيتيرا انا سميت بقول مساله الفجر نير الصلاه خير من النوم دير تظل تفاقوني اكسيتيرا الو مي كفير ils étaient tellement فرحان انني دعاو ذا سد اورجسترينت c'est quand نخدم la radio la prochaine fois voilà un peuple qui sort d'une dictature où il a aucune influence يومن سليدي كيما يحفظ ام كان توريك تشيني مليون زميره نخدم لها نسقبايليت الكلام الدينية وريشو الدارة وريشو أين كينيا ثنقطة كينيا ثمسليثة كينيا وريشو الدارة على ديكتاتور على ديمقراطية سليد وشو دار الوانشتنيا شو دار الديانة وين يظفر الديانة الاذان سو سون دي كونستانتين دارت روحاض قسمونا ينسلمن اتفض الاذان سوال تعرف سوال النبي امنزوق وكيني يا ولاش العيب فلاس يفو با بنادم الدفاع كي سقارن d'un totalitarisme à un autre totalitarisme le maximalisme l'excès كيني ديريت ديالي بنادم كثلماس لا الحوايج اتسكر استقبالي ثكني دننا مدن بدا تذويل تاكيني ملات الحوايج كشودن سي سكون ابل لا ليتورجي ce n'est pas un discours nar une expression personnelle كشودن البنادم تاكيني وين مقال لو ريتوال سوالا رشيد وي كيسلم الديانات ليش تقال لي زونتروبولوج que disent les anthropologues? Qu'est-ce qui fait qu'une religion perdure? Qu'est-ce qui fait qu'une religion se perd? Les facteurs, deux facteurs essentiels qui garantissent la pérennité d'une religion. C'est l'existence d'un temple originel. Hein? C'est le rituel, l'existence d'un rituel. C'est cela qui est enquêté. C'est Dianis. On a un temple originel. Il y a chose de Horus. Na ودينيك جان أذين مقل أذين روحن كسمورم دالمرة مفرقان وكسمورم شحال لولف السنايا كاينين 3000 السنة نغعدا لا معنى دي شو قلنا قلنا نسن ولا غنسن دي شو قلنا نجلس نسن l'année prochaine Jérusalem
l'année prochaine Jérusalem غرسم 3000 السنينية نثني قارن مسنا وننسان وذاك le commun des juifs الذي قال l'année prochaine Jérusalem Elmi d'Oralen à Jérusalem. Pourquoi? C'est Jérusalem, ça représente quoi? Ça représente le temple. C'est qu'il y a l'hébreu, la langue hébraïque. Et pourtant, Farqan, Zuzran, Ouzan, c'est le rituel. C'est le rituel insan, la Bible insan en hébreu. La Bible, ça ne les empêche pas d'être épanouis, d'être carrément intégrés, même assimilés. Les cultures تمولا جيتعيشن لما أنا إمانة الحاجة ce qu'on appelle le culte, c'est la différence entre le culte et autre chose. L'adoration d'une manière générale et rendre un culte d'une manière particulière, il est rendu dans une certaine langue de façon rituelle. Ça n'a rien à voir avec la dictature, on a la liberté. Mais il ne compare pas à l'arabe à l'hébreu, parce que les juifs, ça ne les intéresse pas que leur religion soit pratiquée par d'autres peuples, ce qui n'est pas le cas avec l'arabe. L'arabe, il essaie de s'imposer via l'islam à tous les peuples, y compris le peuple amazir et kabyle en particulier. Les kabyles, en parlant des juifs, ils ont la même superficie que l'Israël, la même surface, la Kabylie que l'Israël, le même nombre de population, grosso modo 7 à 10 millions, mais ils ont fait un grand peuple, un grand État. Même pas un centième des القرار imposé c'est pas une imposition. Il y a pas il a كان فرق غير تسرتيت وذاب ويكينيا ذا شو دينا تنسلمت الاسلام au contraire مقل الثوره اشحال قرونيه ماشي اشحال سنين اشحال قرونيه الاسلام الا غورنا كثمرت القبائل تقبيلي سلانا غور سلانا les Turcs, les Perses, les Ourdous, les Afghans, les Ourdous, les Turcs, les Perses, la langue c'est des langues officielles. Nous ne connaissons pas le cas. Nous restons à gauche à droite. C'est un autre sujet. سامحني. Au fait, il y a plusieurs éléments qui peuvent s'entretenir. Oui, plusieurs éléments, oui. En citant par exemple le cas des Juifs et du temple et du culte juif, nous avons de l'Ancien Testament, naturellement. Donc les Juifs, ils ont un culte national finalement. C'est un peuple d'alliance. C'est les catégories de l'alliance, hein, donc d'Abraham, de Moïse et des prophètes. Ensuite, du judaïsme au christianisme. Donc, bien sûr, il y a eu à la fois, c'est très paradoxal, il y a eu à la fois rupture sur le plan historico-social, parce que les pharisiens, c'est-à-dire les durs-nés de la religion juive, n'ont pas accepté le Messie, c'est toute la problématique. Par contre, il y a ce qu'on appelle les judéo-chrétiens. Les premières églises, par exemple à Jérusalem, Jacques, le chef de l'église à Jérusalem, était un judéo-chrétien. Les premiers apôtres, la plupart étaient des judéo-chrétiens. Ils allaient au temple. En même temps, ils annonçaient la bonne nouvelle de l'évangile. Donc, on va dire qu'il y a eu à la fois rupture et continuité entre judaïsme et christianisme. Le christianisme est par vocation universelle. C'est l'apôtre Paul, au fait. Hein, certains théologiens disent que c'est l'apôtre Paul qui a vraiment assis la théologie chrétienne. Saint-Augustin, les pères de l'Église. Paul, la chrétienté à Rome, chez les Italiens. C'est l'apôtre Paul qui va dans toutes les nations. D'ailleurs, j'ai envie d'ouvrir une parenthèse. C'est un point d'histoire. Et l'apôtre Paul. Alors, l'apôtre Paul est l'apôtre de la deuxième génération. Il y avait les premiers disciples. Si vous voulez, le premier disciple, c'est Pierre. Pierre et Jean, Matthieu, etc. L'apôtre Paul, il s'est converti après. C'était d'abord un pharisien. Donc, le parti des pharisiens, ce parti du temple juif.
Et l'apôtre Paul, quand il s'est converti, il était accueilli dans une église. Et j'ai envie de dire ça à tous ceux qui nous écoutent. Cette église, les anciens de cette église étaient des berbères, des mazérum. Dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 13, les tout premiers versets, c'était des anciens de l'église, des docteurs, des enseignants, et c'est eux qui ont donné, au fait, la bénédiction, si tu veux, à l'apôtre Paul, au fait, qui va devenir apôtre par la suite. Il était disciple jusque-là. Il reste la bénédiction, et l'apôtre Paul, il va aller dans tout le pourtour méditerranéen, il va venir jusqu'au territoire de Malte, il parlait même de Libye d'ailleurs, et c'est comme ça qu'il va propager, si vous voulez, le message du christianisme. Et qu'est-ce qu'il y a dans la substance du message de Paul? C'est cette universalité à la fois des langues et des cultures. Tellement il va visiter les différentes régions de l'Empire, il va comprendre que le message de Christ, finalement le message du salut, concerne toutes les langues et toutes les cultures. C'est un autre apôtre qui va écrire le livre d'Apocalypse. Vous voyez, quand on entend le mot Apocalypse, on est branché un peu, il y a une connotation. En fait, Apocalypse, en grec, veut dire un dévoilement. En fait, Apocalypto, c'est dévoiler. C'est-à-dire, c'est le secret de la fin des temps, c'est l'eschatologie. Et c'est au chapitre 5 du livre d'Apocalypse, donc ça c'est l'évangéliste Jean qui va écrire Apocalypse. Il est dit dans le chapitre 5, toutes les tribus, tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues sont appelées à rendre un culte à Dieu. Moi je trouve qu'il n'est pas normal que je ne puisse pas adorer mon Dieu dans ma langue. Tout simplement, c'est-à-dire prêcher dans une langue est une chose, mais adorer Dieu, puisqu'il ne nous bien dit donc je pense. Peut-être aussi il y a un aspect psychologique. Je peux comprendre qu'on n'arrive pas à admettre que le culte, que la liturgie soit aussi dans la langue authentique. Non, il faut faire la différence. C'est parce que le sens du mot adorer, l'adoration, elle est large. Manger selon, c'est-à-dire, disons, un mode de consommation qui plaît, je dis bien qui plaît à Dieu, c'est un acte d'adoration. D'accord? Dire une parole qui plaît à Dieu, quelle qu'elle soit cette parole-là, même une parole profane, économique ou autre, ça fait partie de l'adoration. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est qu'il y a le rituel, il y a l'acte rituel. L'adoration, c'est que le Coran aussi, ça aussi, c'est une particularité. Le Coran, c'est parole de Dieu. Ce n'est pas une parole, je dirais, qui vient de... c'est une parole métaphysique qui a été traduite dans une langue d'une population. Non, c'est la parole de Dieu. Quand on dit « Alhamdu lillahi rabbil alamin », c'est de l'arabe dans le sens de véhicule, mais c'est parole de Dieu. Et Masihiyan, Qaran, Jésus, c'est parole de Dieu faite homme, avec la volonté de Dieu. La parole de Dieu est restée parole. La parole de Dieu est restée parole et donc elle est récitée telle qu'elle a été révélée. Voilà la particularité. Surah, Amakni Masihiyan, Umnan, Bellir, Sidna Isa, ces paroles de Dieu faites en Nukunir, Inselman, Umnan, Bellir, le Coran, ces paroles de Dieu faites parole. Elle est prononcée par moi, ce sont mes cordes vocales, c'est mon timbre de voix, c'est ma tonalité, etc. Mais je ne prononce pas ma parole, mais je prononce la parole de Dieu uniquement. Et pour le reste, prenons un acte d'adoration. Prenons un acte d'adoration. Ça va l'esprit.
combien de pourcents qui est rituel relié au Coran? C'est juste une partie. La partie naïdanine, دعوس قبايليت دعوس قبايليت دعوس شاويت دعوس تقنيزيت دعوس فرنسيس le persan c'est l'oraïnique, mais la parole c'est elle-même, elle est comme ça, on peut pas, ça serait transformer une parole de Dieu qui est faite et révélée ainsi. النوضين كاينين اللي تزلق زيك اللي مفتوحه غتروحوا مشيني سي الجير ثموث كل نفذو تولي رجي دار اون جين فورسي دان بيريمتر دو 5 كيلومتر autour de notre village جو فيها même pas وضيين نغزي وزو ان ايتي en contact avec aucune zone toute sa vie ما سلاكين ما تقاطم واش تقار وسلغ لا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وسلغ لا الايات او كونترير ما تهدر ربي لان مثلا مسكين يخص الدريه في كاس يبقش يخلصوا منها مثلا اسكو ثوري يفهم ذاكير اسكو السينا راه فهمتي كاع بالسيف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ذوال الزاين دونك تصور توت سافي صنض بالك une anecdote حكايتي تحكون مؤمنه تعرف ربي يعرف مؤمنه لا كولتور تمطوث النير تحكون فلاسه تحكون فلاس تنادق يسديونك يريمانيس دي موسناو يبغى اسيس حفظ امكانات الظال تسواتي تخربس اين السناك النية سواسن c'est une preuve باللي c'est pas nécessaire d'apprendre les versets استعرف c'est pas اكيد ça contrôle ce que tu viens de dire donc مؤمنة ياكي لارجي دا ça veut pas dire j'ai fait leur devoir Rachid, j'ai bien dit que c'était une anecdote. On est dans l'anecdotique. L'anecdotique, par principe et par définition, ce n'est pas ce que nous suivons, ce que nous préconisons. Mais sinon, la règle, anthropologiquement, historiquement, sociologiquement, le problème ne s'est pas posé chez les musulmans. La même histoire. Nous connaissons, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas d'église. Où lâche l'église? كلها أراد يسكرن أراد يفكن يوث مغلق يوث ثيكثيوث في الديانة يكينية أراد مدن تحرص في اللسان ومن بعد يبون. D'ailleurs, il y a maintenant le protestantisme, il y a déjà la protestation dans le protestantisme. Le réformisme, il y a déjà une réforme, que ce soit Calvin, Luther, Wikini Marin, des chutijan, point de la nouvelle église, l'église réformée. L'église romaine, حرصيتا ستكتيوين الناس ندفكاكني تصل الحوايج وتبغينا ونكونوا ولاش نشتكينيك مزروي تنسلم توري لنا نتكينا لك لا ديفيرسيتي دي زافي لك لي زيكول que ce soit les écoles dogmatiques que ce soit les écoles juridiques غورنا ثمنطنا ce qu'on appelle الأندلس ناغ المغرب الأقصى أو تدك تونس أرما الإسبان ويكيني مرة مسلم ننسان ذي مزيغان أطاس مسلم ننسان ذي مزيغان يدجان اسمي وننسان قمزروي تنسلمت كسسوا القرآن كسسوا الحديث النبي ناق الفقه ناق الحوايج نايضنين اتسقسي كان خاطر ثورا دامع الوقت اسيني دوان لا زوار سي نورد ديك تشيلي ثورا ليمام دي فرنسي تسيليت فرنسا ام الكندا ثم كانوا ثمار لوكسيدون انا في ديك السن لي سيناغوغ لي تومبل اندو البودا لي موسكي
كلش لي زيغليز ان ثقاره هذه تموت ثقاره ياكي عطاس كيسبوسنا ياكا مسيحيين تموت قبالين تزارسو مثلا اي سوفر بوكو شكون تسعونا وتنتجنا من الفنون دي زيغليز نار هذ بريشين الاز دينا اسكو تشيني tu es d'accord avec le fait ديال الجزائر هذا الدين دي زيغليز سواطاس ماشي كان كي ناس بغير الحريص وقيلات كوماسيت تسنضيا رشيد امشي اللي غنكينيا وتقارغ ايه وتقارغ الا cette question ما تبغي قلنا je suis prêt انا نكرم يعني دورثاث on va parler de ce sujet il faut pas répondre de façon simple parce que le simple سامحيني le simple كنقضينا متكينير il vire très rapidement dans le simplisme. Il y a une réponse complexe. Il y a une réponse complexe. Nkinir, je n'ai aucune, je dirais, inconvénient, n'a aucune retenue à dire ce que je pense. Mais je le dirai de façon complexe. Machir Aka, à pied levé, comme une dernière question, Fiyouth Tedwilt, Iganan Souslayi. Je suis en train de me documenter sur ce sujet. Là, surtout, je pense que c'est l'association Cervantes, donc, je te dirai, mon sentiment et mon avis sur cette question. النغال الديبا فهمت كيف بدات عارف ما ميسن كان نظن لا دغاني شو نبعثوا بالوناس كوش كان مازال يتكملوا تو لا سولفي كشينا نوردين عارف النغال افيك ان اوتر انفيتي اي سبيسياليست دو لوناس معطوب سبيسيالمون اكلين نهضر فهمت كيف مرحبا مرحبا même يزم الحال سعيد جاب الخير aussi par rapport à ce coup de nat تقدر ندير مرحبا مرحبا Très bien. Farid, Tchinia, puisque vous êtes interdit en tant que chrétien de pratiquer la religion au Mutravayel, et Wachur, Adavoura Zere, aussi Smayara ou le ministère des Affaires religieuses, aussi Smayara, le ministère des Affaires islamiques. Et Wachur, d'après toi. Justement, le nœud gordien, il est dans la Constitution. L'islam est religion d'État. Donc, moi, je me demande comment un État peut être musulman, peut être chrétien. En tant que chrétien, si j'étais président, je ne ferais jamais de christianisme la religion d'État. Ça, c'est un problème sur le plan des institutions. Ouais. Et par ricochet, bien sûr, c'est compliqué. Et on sait aussi, c'est des réflexes un peu, on va dire, c'est des atavismes. On ne supporte pas la présence chrétienne parce qu'elle pose la question de la pluralité encore, de la laïcité, de la du colonialisme aussi. Donc, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir qui joue avec ça, en manipulant l'islam religion d'État et en faisant de ça un ostracisme. En fait, il est temps que la croyance sorte des enjeux politiques, c'est une évidence. Par rapport aux églises kabyles, dont je connais la plupart, malheureusement, elles sont toutes fermées presque. Donc, c'est cette, on va dire, ce jeu manipulateur du pouvoir. Il ne fait du bien ni à l'islam ni au christianisme d'ailleurs, il ne fait de bien à personne. Avant de finir, ce pouvoir qui est inhumain, il vient de condamner des jeunes innocents à la peine de mort. Et vraiment, je saisis cette occasion pour dire que c'est un procès injuste. Des innocents ont été mis ils encourent la peine de mort d'ailleurs. Il faut, j'espère, il y a assez des hommes de sagesse, des hommes de loi, des hommes de circonspects, je vais dire, qui vont travailler ce dossier. يلا وامشي يموت ادفن ثيذت وردير لي البطل افيد ورتنخدم مالا ونسلم ثلويث يسموت القبايل يسمولا المدن مره يمدن المره فوالا لازم اسيدي لا كذا ولي كان كارو ميم طون جاتون نوضي ديال ولي كان ولي سن كارو ولا كينيا راني كيتسمني ثلويث ولا كذا حتى دينيا سي با نورمال باش ان بروسي قال دينين 49 كواكو لا كونداناسيون ا مور ولا شي الجزائر اون ايت moratoire depuis شحال سنايا سي elle est traduite elle est transformée en perpétuité le معنى سي با نورمال
باش هذه يومين ناقص 3 ايام on prononce autant de condamnation à mort. Aucun procès ne peut être équitable, ne peut être juste avec une telle rapidité ونعلم والو فين يقدر لك. إيه استخدمت قلت زايرنا قوس دايور غارنا استخدمت التليفون ولا استخدمت ولاش لا جوستيس كتمرتنا هي دينيا ادي وربي ساعة الخير ادي وربي ثلويث تمرتنا اتيلي توقدوث ان شاء الله ودي للخير دايره نيا مثلا كيفان تيد سلا كوندامناسيون المزيان كاين لا بعنا ثيغاثن يقول حندس فل انه انت نتغدر في التليفون ديالنا نوردين وكتسواليم نخمت تدولينا فنشتاكي وذاك اقباليا اكن ملان اكن يفوث اللي تكتين سن اما نتسرثيثنا الدين ils ont tous unanimement condamné ce pensée là كي نو ساتاغا ان تذويل تكير يدسم لن نكونير ذاك كاسيس وزالي ساكن نختم ثاني ميدي تيكوساك on essaye d'imposer ce genre de débat dans le respect, quelles que soient les tendances politiques et religieuses, philosophiques, etc. Et là, كان القدر دا شي كيقلان يعني تيك الديسنات اكلو سكاسيه كيان اذا سلالن الاقبايلي غنسلم ينوضين ايسات اكلو قبايلي اما سيحير فريد بوشا مازال ونداوي سكاسيه نضنا غزات اسيا اردين او ندير قيمه ثلويث هاي قيمه هنا قيمه ثلويث